Shalom, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan sigalu pari bata, bani panurang sogot nerion, pasada hita uhurta, martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bani ganup diar layak muna ijalokon hanami ibagas gulu nami ari lopus ari. Bani panurang sogoton pe ipuham hanami. Ibagas malas niur apa hasehaton na baru. Haganu panin pitahalani bagkal di idop ni urmu. Ase torengam ura papikiran na marhite hatamu. Ase barang ahape na siol-siol nami sa gancang nyaron. Tetap hanami maronjolan. Bani sondang haliharon ni hasitongan ni hatamu na mapasingin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijapena siyam marianan bani panurang sogot nerion. Nabo isisehanami marhiteho di channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata bani panurang sogot nerion. Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Ay matar surat bani buku Matius bindu 5 ayat 10 pitu na makatahon sonon. Ulang mayagan uhur ni roh ahu, lahuman rubak kon titain, pakon hatani nabi-nabi. Sing roh ahu lahuman rumbak kon, tapi laho pajongjong kondo. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, totu ibagas ganupan parguluhan ta, Jahudi barang gorik. Sonai age bangsa-bangsa nalegan, adong bedo tene ruhut-ruhut haguluhan na maningon idalan kon domu hubani hasomalan ni ganup bangsa-bangsa na adong iatas tanohon. Totusong sonai do humani, age bangsa ni nebata, adong do ruhut-ruhut haguluhan na domu hubani harosuh ni nebata. Janah bani bangsa na pinilih ni nebata, aima marhitehon ni titah apa hata ni nabi-nabi na ongga ipadas bani padan nabasaya. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ambit manaminay, yarusi halak parise, sibotoh surat, malim, sonai age, situa ni malim bani panorang icia, bahasa Tuhan Yesus ay mahagugok ni titahin, totu seng anjay itulak sidea, haroroh ni Tuhan Yesus huduneon gabe si paluah kita. Ay maase Matius 5 ayat 10 pituon. Iberi Tuhan Yesus do panorangion hubani halak bani panorang icia na manangar pangajaran ni sonai age hubata bani panorang on. Ase barang aha petongon nagabe hata ni nebata. Titah ni si Musa na dot isurat kon bani buku padan nabasaya sonai age hata ni nebata na ipadas nabi-nabi bani panorang padan nabasaya. Ase ulang isiram kita ay pakon aha nahila tahon ni Tuhan Yesus hubata. Pardete hita bani hataon. Ulang maiyagan uhur ni maro ahu lahuman rumba kon titain pakon hata ni nabi-nabi. Artini ijon Tuhan Yesus siol patakas kon. Bahasa ahape na domma ongga ipadas marhitehon ni tita pakon hata ni nabi-nabi. Seng adong ay tene sihol rumbak konon ni Tuhan Yesus. Nasa sitong ni ondo si kamabarbar ni mambahen halak parise si boto surat sonai age sitwa ni malin lantar jalo sidea cara pangajarion ni Tuhan Yesus. Halani bani pangidah ni sidea, bani pambotoh ni sidea, bani panandayon ni sidea, pakon bani pangarusyan ni sidea. Aha na ipadas ros sila iajarhon Tuhan Yesus marlawanan
pakon titah apa hatani nabi-nabi sa sitong ni otik pelang Bapa inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Halaniaha, halani ahana ni ajarkon ni Tuhan Yesus ay mangguki atape menyempurnahon rosi pajongjongkon titah nadopdong rosi hatani nabi-nabi. Anggo iposih maay songon sada lukisan. Anggo boy masubuton ta lukisan ay songon gambar sketsa. Tapi marhitehon ni paroh ni Tuhan Yesus. No kanayay titah ay atape hata ni nabi-nabi songon gambar sketsa do hasa. Tuhan Yesus marhitehon ni pangajaran ni mangguki gambar sketsa ay gabe gambar songon maket atape gambar na sempurna na buy didah kalak. Ay maase bani halak na mangidah rossi na marpangarusion bahasa titah pakon hata ni nabi-nabi ay bura tumang bani sidea ulang iagan sidea marhitehon ni paroh ni Tuhan Yesus gabe ihapuskon haganupan titah pakon hata ni nabi-nabi lang tene justru batta bani sondahan on kuria na mangguluh bani zaman digital on maningon do tetap tene didah kita bahasa selaku bangsa ni bata aha nadop sinurat kon ni si Musa bani padan nabasaya pasal titah ni bata sonai age hata ni nabi-nabi nadop isurat kon bani padan nabasaya tetap doai maningon tarida ibagas parguluhanta maningon do mangguluh kita ibagas titah ni bata hataridahan ni nadoma mangguluh tongon hita ibagas Kristus halaniaha sangga mangguluh kita ibagas malas nihur makorjahon titah ni bata na mararti doai do magabe si pambalosi hita bani Kristus janah marhitehon ni pambalasionta pandalan kononta bani titah ni bata ijaima ipatalar hita bagal ni holongta na domma ijalo hita tongon pakop-kop ni Tuhan Yesus hubatta marhitehon ni parmateni bani hayu parsilang ase maningon do hapeni pataridah kononta ibagas parguluhanta siganu pari tanda ni nadop ijalo hita Tuhan Yesus gabe si paluah batta titah pakon hata ni nabi-nabi na sinurat kon bani padan nabasaya igoki maay tene marhitehon ni holong ni Kristus na mangguluh ibagas kita artini ay ibagas holong dopak ne bata mahita makorjahon titah ne bata jana ibagas holong mahumani hita mandalan kon hata ni nabi-nabi na isurat kon bani padan nabasaya jana ibagas holong mahumani hita laho mangirikkon Tuhan Yesus ibagas haganupan pargulmitonta sigano pari tottu anggodo masonai langbe ididah kita gabe borat titah ni bata langbe ididah kita gabe beban titah ni bata halaniaha haganupan ay maronjolan bani holong bani dolongta dopak na bata holongta dopak Tuhan Yesus na mararti doai anggo halani maronjolan hubani holong duhita mandalan kon titah ni bata tottu ibagas malas niuhur duhita makorjahon titah pakon hata ni bata na tarsurat bani buku bibelta nama pasingin ase lambin ropokut ni mahita jana lambin rosetiani mahomani hita laho manangihon hata ni bata rossi makaguluhkon hata ni bata songon na pinudahkon ni Tuhan Yesus hubata amen martonggo mahita ajari hanami tongtong Bapa ase manggulu ibagas titahmu
jana tetap membahen titahmu. Gabe harohan ni malas ni uruban nami. Halani torang do ban nami. Bahasa ibagas titahmu do tongon. Nagabe haguluhan ban nami. Halani sing adong malas nihur. Idarat ni holong muin. Halani Bapa, tong patuguh kam ur apa pikiran nami. Asi barang aha penamasa tetap ibagas uhur na bujur hanami. Laho makaguluhkon hatamu. Rossi makaholongi hatamu. Songon na pidudahkon mu huban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Calam manami rapakon tonggo namion. Amin. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong nyate ni ne bata bapa. Apa persoran ni tondo na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras pabat taganupan bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando harmatene. Barang ahape tanggung jawab ta. Barang ahape sura-sura ni hurta. Horjahon hitama haganupan ay ibagas malas nihur. Jana maronjolan bani hata ni nebata. Halani hata ni nebatado. Nagabe panondang bata. Laho maparayak surat-surata. Jana hata ni nebatado tongon. Namangguki malas nihurta. Laho makorjahon barang ahape ibagas pargoluhan ta siganupari. Ando harmatongon. Shalom.